Nkethinkatho na Ntune Mutegeri bwega nontubo kuona kanya kugwatanira nao ni kiri weru njuma thaa 3 bitagwo Antinyari Kinyua mwaneneri wa mathithio ni Maureen Kirimi jirani jamwe jara tukubangariretie kiri nteto chetu. Bunge wa Centralment Kirimangu chine kuganio waregere Ruto eja kwa eno ntugutari na murandi jwa kuruguria nao. Kariba dhuru njia walgo kena neuri tingo wa gavana Mutuma na MCA wao. Abunge kumenerwa ne kujokia baruga chiari moke TSC batedhoji. Jemontere chiantumi kiego ikurira kyoto bakiuga kabagutunyo munda ni tonga binene. So cheto mbunge wa Centralment Kirimangu chine nerete akariba Centralment ibaijewe na speaker Ayubu ndini anabao na ibo bakagite gamba Kirima awete Ayubu nethireto akimuthanga kwa kagita akirina kumoro tabonene na ugano ya tena thina na thirikari ya Meru na Mutuma na itire akaringuge. Kirima augite niwe waregerere rais gukurukira Centralment nontugutikyo bagetete na wakiwe rais nendaga kinyagweta kuruguria transformer ya Getie ende arega mutugikare atumenyithia. Siasa cha gicigo mbunge kia Centralment igategatika mubunge Kirimangu chine na speaker Ayubu Bondi no cietete na mbere kugwata mwanki aria mujumbe Kirima akiari ugitwe kagita gakinya agatariria karikira bareterete kuwathani bwawe na we speaker Ayubu atariria mirandi iria agunite nayo Centralment kumari mutongero bara baingi mutongero bara kaina thaija speaker Kato wakinya turongamio kire babwe no ntubupo tuje sana ntubupo katikati aja o muntu ugamanto jai yawe jarathiritie ima kana tema na tochoke tutege nya muntu njeo tochoke tutege muntu tuone kethira amenya iranje wake la kethira amenya irantobo bombe kiroko ande joka thithia ate Kingi mujumbe Kirima ariuga speaker Bundi ethirite akiuga gutemera ndia witi na mbere athithite gicigo mbunge giki untu buria kuganoka kwa area mwingi na ngugi awariuga guti mture na metho atemionete aria nkuruki ugite kinya matajaraja gwikirwa njirene na thokone mwanya gicigo mbunge giki ni murandi jwa thirikari nene na ni jwa we mugaru na ora speaker Ayubu ethirite kiuga no kubetie matajau ndiri imbito tinde kuthukaneria muntu akaronga makawa ikire motengo ya rita ikire machete chena mata kwenguge chia national government na county government itorui antu betu twejane ni ishima rari tawambio ishima na tukathukanie ni nontu nyakura ithira na ntu bagatigwo ariko Kingi mujumbe Kirima ariuga gitumi rais William Ruto atakurukirira gicigo mbunge giki ndirarari na ndiunga Meru ariuga niwe wamwirira Kenya gicigo mbunge kiawe ni untu guti na murandi ejete kurugoria na akiuga kiria bangite kweja kurugoria ni transformer ya stima ndere chagetie na onera eje ni aibu urili ndaregere president eja kwa Centralment nontu guti murandi ndonete ena jwe jite kurugura na siasa ekanywa itirijawa netete kuronchi transformer na ala kama indi kijuene gaiti kigitie lakini ndataga ndona transformer akinya untendonja imuntu konto mapi ndona itumbia rendikyu tukagira president ndoni etete kuronchi
transformer. Ni migambo era mubunge uyu aritete kagitene kada kuunaga ikundi mwanya na kigina kia Uwezo na nkuru kia kiongera kwaria augite wate na thina na mawaziri barabara thuro ni ngabana mutumanto ithingia na kinyore uthuri centroiment ate muije na gutenjara ya wereo akiuga baraba guteta ni mawaziri bangabana nto ithingia ni batige na bamwe kanyarite ngugi na nkuru kia kinyeria ngabana nto ithingia na wena MCs bamero kigina kia wandi na ambassador bethire bakekiriti thia ngugi tari nte muje kuma centroiment na ntorua tumania tamburia no agatara na nte muje na nte interested kumumenya kira kina bata na atare cabinet ire akamuteithia kurita ngugi no ntwe na miaka ire akia kurita ngugi kumage shigo mbunge kia centroiment nke report ratito cia Wero Juma rea kwarietwa ni Mutuge Kare Kariba thuru Gembe Century bovananetia kugwata mbaru gavana wa Meru nyuma ya kithima kiao gucokanirwa Karibaba bena MC wao Mwendali baugite miaka iri mithiru gutiwiti na mbere barona bakiuga nandi bambiritie kuona matunda ja thirikari ya Meru. Marion Karugi katutariria nkurukira tukari na timu ile tungereti mantu ya Floka ile kwa funded World Bank na kithima kia thuru kia wa milioni 3 kienda tumba kuendia ndo imici yetu na kuongela water point na kamwe tukuwatanira timu ile yeya na karibonde baraba kuelezwa na contractor tumuthania site ambiria ngui iromba rato aromba contractor tumuirau akiya kurita ngui nguira cia kawaida akiagoya na mtu akuma nja turenda antu ba area bawe nguira cia kutocia mkono kenda bona kintu kia wikira methene cio ni MC Wanjia na urane deputy speaker kiri assembly ya Meru Mwendali akiaria wendera kwatanirite na mabisa ba county rwangine rorui kunenkanira mukandarathi kiri community ya Thuru njia wa kuthondeka kithima kia rui kira kia kwamire kwa kaita karaya na tukara na akariba nture bambera Thuru dispensary benda yona maternity kabisa benda bongelwa daktari na benda tumiria nture Thuru ina ithima biele kithima kimwe gyoke kurita ngui kithima kiu gite kurita ngui kienjero 2016 na ndabera ki budget yetu itite tugerio kifata kienda kiumba kurita ngui kiumba utethia Kariba nture na toa watanira na kauli moja turi antu bathuru na antu banjia batu siasa ile twetete kuringa icio support thirikari ya mutumo ntu ethingia kabisa haya kienda tukumba kuona matunda thirikari iriku bakiaria Akariba Thuru ni bona ni tokenera utongere bwa gavana mutuma ntu ethingia no ntu bwa kubarikana bakiwa buru ni bamwete mbaru wa mune MC uyu Mwendali na ni berigirite witi na mbere nkuluki tare kinyete ya okera na kuthara bwana asifie miaka ile na nusu yake loka ngwetika batu nture neto Thuru utemendeleo tuona nture neto Thuru rero kwama twaria tutacarui twetesa ka otu na muthanya tutoruta ngwingi no tacarui na hingo cogera buru nkatho rwari no tukwari na our MCA na tukwari na utetherie nene nture neto Thuru wayela mbwibwa no nto awa nyo gavana ramurungu atoete itare reto no twingo miatuka kumwathikira na twamu support na twamu atanjara kinya wa gombo twende kuraya rungwa atharime MCA wetu nwe urorare maumaone na turire maumaone na itu atangacire tutura maumaone thai ne itare ngwe katukuruta ngwe twena kuwirwo kunene sana ende ruare turare Thuru itu weretwo muno nonto are kuma maumaone arawire nonto Thuru ndakinya kwore niko ngakinya kwe kwa mbere ai na igwetherie turana ngwe kwa mbere ruare kuri unge bwone yete tina weyete na mavivyo noe rukiri bia wore etake ya kana wore botona kubuza matomana atire moyira muthongi muntu re abo sapota tana bubati mo sapota to Mwendali muntu moya to mo sapota abana wetu MCA beyani na MCA ito mwendete sana ya tuonere bobo tora Thuru kono atuonere barabara cietore ikari atuonere ndoe cietore ikari ya oni kwanza mundu akwa yaitero ilabi yele bithatu
kinya bitereja wana rwero twere kume itara munya na rotabwethua oingo werwa munanda ibarwero rokabwethua ronyue community na kinya woni nywere ntinywere royo na bonge ngavana to Meru County mutuma ntwethingia ibo kumenya ndwet no kumenya ndwet rita batu antoba Meru na antoba njia kwa ulwelia antoba njia na ithore thaga woronde to balwelia itokona mwenda na tureta maendeleo mashinani endeleo shikana na mwenda wa utuone maendeleo ntore cietu muno kiria Kariba umare kuma maune eya Kariba twi na mbwe nibo bwa nonto ndwera arwete atarwa nonto bawe arwa nonto bwetu na tukwambire kuona matunda ya ndwewe itozogere mwathani nkatho twema na Murungu amukarie na mumenyere nonto kendo eke ni mugirete manjira lakini nonto ile ngo atacoka na nyuma ni mutongori ni muntu mwe ange ni kwenda kwira awa ngabana awa new elected ngabana urato no thai mutumanto ithingia ndi mucogire nkatho nonto bakwinisia nonto aru mwateruma nawe no gatheka mwane to twamurombera tumwate mbaru na tumukarie anto no bakara cinto bio anto no bakara cia lengo yo itumukaretie na mwezi mwe mwenda no itumukaretie ni ana beto niketo kawiciarira nkio reporter Weru Njuma kumembe Beto Marion Karugi wa Kinyua. Kiama ya AFA ireri rungu rwa ministry ya urimi na arui bakinyete ntere cha Kabuli na Mekinduri kwaraniria na kuthomithia arimi manto mwanya mwanya jagi onjorithia urimine mambura jijaje gutongeretio ni minister wa urimi na Ndithe Mutai Kagwe ja kuchiritie magirija arimi na araba yume mwanya kenda guchukiria urimine bobo akiaria mambura ne jaja minister wa urimi haugiete akatheremia magurija kimera kemira na karwa na makatero. Adwa Meru mugeni kaire tukoye na arua minister wa urimi Mutai Kagwe na akinyete mambura ne jarimi kienine gya Katholi na Mekinduri tigania East kiatho kirege kuthuranirwo rwangi rwa urimi na bya kureniru AFA na kuimbirwa ni atongeria nkabo bari wa bunge mpuru wa Bori na Daktari John Mutunga. Urimi wa Meru ndurengerekano rwaria ro makandamia ni ruonekete gwikirwo inyakire mambura jaja ara minister Kagwe inyirite gute murimi ubatere kwendia nkandi ciawe nthiguru ya chiringi gana o kilo store ya kuweka mahindi, store ya kuweka marage iti ya kwamba Kenya mzima itaweza kuinuka. Na ukituwekea hiyo pia utuwekea ndraya kwa sababu tukivuna mahindi ingine inachafuka inaharibika. Tuwezeshe ama turuhusu mchina aingie kwa mashamba ndivyo bei iweze kwenda juu. Alikuwa anaingia na bei inaenda juu kweli. Itoka shilingi 23 ikaenda mpaka 120, 150. Lakini hivyo sivyo vile tunatakikana tupange soko kama nchi. Wakati AFA ilisema bei ni 100. Haikusema that is the price. Ilisema nasikiza na maskini na masikio mawili. Ilisema that's a minimum price. Mtu kuja nyumbani kwako anaanza kukuambia hii ndio bei yako ya 90 shillings. Mwenda wakija kwako nipigie simu. Nitakwambia ni nani utauzia na bei mzuri kuliko hiyo. Must agree and AFA must issue a circular about the processing of seedlings. Seedling standard yake itakuwa nini? What is the height or width of a seedling before you graft? What is it? Itakuwa gapi? Bungi bura minister Kagwe amurikiete bunene ni gukonia mpanga ya nyimba kumania na ndawa cia kugira imera akiuga ntuko ite kuraja bagatumiria kemiko iri ititikirwa gutumika Kenya kaire kienda kuonokia motoro. I'll be working closely with the Pest Products Control Board na tutatoa, we will be issuing a statement in the near future regarding that position. Lakini even us, hata sisi wenyewe tukiwa hapa mashamba yetu kuna njia ya kusaidia. Ira itiagirikanya kiri mambura jantu kwa narwa minister ojo akirita mukana jo murito kiri makatero jirajate kuthingatira mwerekera jo thirikari gukonia magurija mira akiugoro komia kiongo ari ugwatine bo gutunyo baruga che kugendia mira ome ya nthiguru. Tuwezi kubali wewe uuze kilo ya miraa uko Somalia at 7,000 shillings. Alafu mpatie mkulima hapa Meru 200 shillings. Jameni, hata ukiwa unajipenda namna gani, hata aibu huna aibu.
Kama unasema ni ndege ambayo bei ya mafuta ya ndege iko hai, washana na hiyo ndege, tutapeleka na lori. Washana na hiyo ndege basi. Iko hapa, tunapeleka na pickup. Tulisikizana. Mimi nikaandika barua. Hiyo ni kazi yangu. Mimi kushora barua, jioni naambiwa ati kuna vinyangalika ingine anasema ati nenda ukauzie Kagwe hiyo miraa yako. Carrot or stick. Kama wewe hutaki kununua ila bei ambao tulikubaliana, wewe nenda ukafanye trade ya kitu ingine. Go and buy maize, go and buy something else. But as far as miraa is concerned, you will buy the price that we agreed. Ama la sivyo, afa iko hapa, you will be delicensed. Muchemano jwantuku ya narwa ni jwerigeri kutharia weru kire imera nkabo birio kinyakawa mebukando na kinyamajani. Jemwe kuma ntura ya Kainginyu ibakuromba utethio kurugita kana kao kamyaka 3 karakajitwe ni murimo jwa kansa ya kiu ithe ure ni mwitithia wa bikibiki augite kari kai igakugitirwa chemotherapy kinyata indi bate kumba gukinya mbeche iri kwendekana ndi bakenda antu bawe ndi bobwega kubatethia kenda mwanojo omba gutetheka. Tukumike chibitali kutibiwa lilo injoka, lakini hasta a certain point ko eja kwa serious. Tukumikia general kudiolonkwa onkale mudia toyote mana daktari umwega atwilimbie to imbimu yajiti mona achoka au kala melo agitolifailo Kenyatta. Oni mantu jani jambikirite na inya muno ngwendia kilandira yakyo ngwendia ndithi ndira yayo kabiki kalandira itegemeaga ko ndira kendelie kenda no mono komba kubura kinia bado atabu Kenyatta Hospital ino mami ande oni ya kueni otedioni kulomba kibabwe nyote unginde Oni nini ujoa abimakana bado tuna gena na njeje muri mwana rero kwambiri tutamere muri rombere tenariko ora mwana ya kawaida kwa sibitari ele tutare no mmenyo wako menya mwana muri mjora jo mwaje yureko fambele tuma bele tuita Kenyatta bechi tutumilite chia kwa kutumilite over billion 1,000 kenda mulimo jona konekana lakini kudhiolonkwa of which tuguita Kenyatta bando no mbeche kwendekana chia kulinga mbicha chia kutibu mulimo no tichodi nacho ichi kwendekana becha kadhaa chia kulinga wambicha wa hospitali na kudima milimo ngi ani kumungara maire na sikwendekana na hospitali ngaramene na mono tutego chomba uko teke tutigina kyo bira byari na tware na byo byonde itware kire byakurukira mantu nayo na nyana ndi tutokomba nyate kinja na gwari bimiro bikondeka tutokona gakora kira ndingirombane na ba twadurire ndingi baromba bumwe na mwandi wega bunte uromba kuyirwa kana reka kyawo ntutegwa kumenya na nyaka korumbie kwandira gati wono muntu mune na amenye mbie ko mure omba gutethia na kire nakyo 50 igana okira bunka ikomba kuendelea gutethia na bau ikutethia mwana ombe kwana matiwa bwa mega mono kenga bana wetu wana bunto izinkia MP wetu Raima Imunire Kairemia MCA wetu au tutethera ne kona dera tukono kemisa ya mono ruonto kuringana uya kinyete jare wa una ya kwanda ngaramene ne mono
Maromba kirinjeje tukerigira bakithura bakiwatithania uteithio bura bukwendeka. Kirentito inge na ndi ura wari CS wa ugima na Kenya baba inge bamumenyere kagite ka corona Daktari Mercy Mwangangi na athuri jabitha munene wa Rwangi rwa SHA. Mwangangi hajukitie kanya ka Robert Ngasira ure uragwatirite kanyene ka Mwangangi anenkerigiti kionde kwethiritwe na minuno eminge kumakiri akenya ukonia SHA. Tana mbere kurumira ntiso chetu inchokerete nyume kagita gati kuraja na ntitonkuruke. Nandi no wikire ntumirie kuya muchemanio kiatho kana ntubo gitumio kwenda bukinyira mwingi amona ntumiri cia mathiko kiri Kameme Kaweru FM 96.4 ntuko chionde na chiringi 15 akio kiugo ntumirie ku no urete studio cha Weru FM Kirogine Meru mbere ya thaa 11 chiogoro ntuko chionde kana ringe na mbeje 0700 117026 no gatetheka ntumirije kathoma gwa themo chiogoro ontuko ni bwega no ntubagwite na mbere gutugwata mbaru ni batwe Weru bwaku atugukinyirie ntumwe kwari okwende kinya Weru FM 96.4 rumuri rwa Ameru. Jishindie chap njo wishindire na Arua. Are imbiwe byongo chinda. Ala augatembe cha mtokwa na riu tigushinda aki indi ni kuongera mbeche chiaku na mainda za batu. Kuri na ticket idano cha gutara. Atiri ticket 1 areo gutara chiringi 20, ticket 2 areo gutara chiringi 40, ticket 3 areo gutara chiringi 60, ticket 4 areo gutara chiringi 80. Nande aramurojuri kuri na golden ticket ile ikagushindira mwonga chiringi 3 na ukamechetha na mbecha iro kwenda kuma shiringi 81 mwonga shiringi 101. Ithabu no rio meburu indi thabura gutara mbecha ritrema rika na mbecha iro guchetha na chiri ongereka mainda jathatu gutara namba yaku ni bubuthu ringa *220*22# uthingate makinya jonthe ja gutara namba no uchethe maita jama ingi urio kwenda no rio komba tontu utigwitwo gutumira kirindi tigiaku guchetha itukumbithitie buru guchinda chetha thai na igwatire mbecha na mpwe. Jishindie chap is regulated by the Betting and Licensing Board of Kenya. BCLB number 000945. Betting can be addictive. Persons under the age of 18 not eligible. Bet responsibly. Niliwaambia. Halo. Niletee kama kawaida. Kama sio Kavagara, wacha kiumane. Ulisikia wapi sherehe bila Kavagara? Wanaoijua wanaijua. Eti Kavagara ya ugali na chapo zinaongoza sokoni. Kama hujakula ugali ya Kavagara, usiseme umekula ugali. Chapo yapendeza na ugali je? Hii chapati ni tamu sana. Omera, sherehe bila Kavagara sio sherehe. Dukani usitishe unga, itisha Kavagara. In Lumumba State, hustle is survival. When a loved one's lost, what is this good for nothing miscreant doing here? One estate chairman managing a chaotic estate group. Catch these exciting shows only on Maisha Magic Plus on DSTV channel 163 and GoTV channel 3. Mwalimu munene wa kithomo kia iguru ino. Wegwita na mbere kurumira nteto chietu. Mwalimu munene skuru ya Nairobi University Daktari Ruben Mutegi amenereti wejani babaruga chiarimu kuandikwa ninki ya TSC akiwa siasa iba kwenda kuthuke mitaratara y'imiega ira yiki. Mutegi edita siasa baitengugia ishugune mbunge na batige gutonyera wandikani bo mabitha bathirikari.
Mwalimu munene wa kithomo kia iguru wa University ya Nairobi Dr. Ruben Mutegi na ule ni mwathomi barine kuma kaunti ya Tharaka Nithi leo ni umiliti na kulia tongere bagi siasa kwebana urutingo bwanki ameondeka ni bwa arimu ya TSC ilo kire kuandika arimu na gwitithwa nkathi kwa arimu kulingana na Mutegi itagalelea na siasa gutonyera urutingo gibwa TSC nibwo kiritokire rutwabalaba kwenda kuthomera walimu baingi bakechukaga matagaria makuthithia mathomo mangi amwe na kuongera nambe arimu balaba tiandikitwe na gutonyera mainye manki amakiombe mainye malamele iditwe kire katiba kuthongeria siasa ndeni ya wandikano ni walimu kana kuthongira kwa TSC ukaenda elite structures ila ciekretwo through constitution ila ya identified as some independent bodies rutawira bori komba lead to unemployment of teachers nonto ikaonekana balaba ina mbese bobo to kwandika wa balaba tena mbesa bakarabata bandike for the longest time na ikatima anto balaba kwenda kuthomera walimu barus hope nonto bakona batie connected na any of the politicians kumeria bomete bakaya baina goya kona na waru the Kenya education utiandikwa kango to promote equity TSC yena a very elaborate system. I happen to evaluate one of their system yaitwa teams teacher management system. Nyona ngeria mwalimu wale hala kuthomithia hala kwina shortage, so I appeal to the TSC kaba tumera system wenu ku identify rimu baba taibandike on tibalingi setenabo na baito magira equity, regional distribution, gender issues to do with disability bandike alimu bwako bati na bakaganirwa. Kulingana na Dr. Ruben Mutegi ngogelia tongera bagi sisa babatile kuruta ne kwenyelia TSC kuandika arimu balabati bandike nayo TSC itebatele kunenkera na siasa baroino bati kunenkanira kiria thinga tibao. So wanasiasa iba keep distance. However, at one point nwa badetere especially aba kona queen unfairness kuma side ya TSC, for example ya kudhikuripoti na kuga in my area kuna shortage ya alimu fulani lakini batiko nenkerwa mandate mako nenkanagira baroa TSC kayandikere yo amwe no Dr. Ruben Mutegi okagitakana urithirikare gutigera ne kuthiria mathina maria makwinyiria mathomo ili kuongera kiyina ya competition amwe na kuongera arimu ba junior secondary schools. Kintu kia kenge kithukirite kithomo as of now, I think the funding of the government kuna shortage of funding, especially when it comes to competition itiko nenkanirwa borebati. Na more particularly when it comes to recruitment of teachers, for example, the other day the president akiwa ibandikira limo 76,000, which is a good thing. I appreciate that. Lakini ukambiria kuona alimu baba ndegetoka wingi bando wakadikuwa most of the JSS schools otiko na alimu baba the test them kumaanisha there's a raw deal which is happening in JSS schools atini mwalimu orathomerete gichonko no akothomithia mathabu mwalimu orathomerete Kiswahili no akothomithia science. So in that case gutithwa kwina quality education na kagita kala kwithirito kwina lwalelo endekithia la thirikari la kwibi mathabu ta mathomo malazima kiri maskuru. Ruben Mutegi nareganite ne endekithia lele aitha aluga mathabu mabatiri kwithira me malazima ende matibatire kulaithwa kire murutwa agwete kagita kwa wandikani amwe na kagita kala ukujukwa rutwa kiri mathomo nkurani wanawiwa mathabu na matwikithwa compulsory matigatumike thina muntu akwenda go choose a certain path. That way, for example, kwa humanities na lendo tuka mwalimu wa humanities, of course ukarutha mathabu as a requirement to equip you with the foundational learning, lakini wakala kuandikwa patiga cheke mathabu iba cheke bokro kitana gichonko na English kango tuka mwalimu wa gichonko na English, lakini we na foundational knowledge ya mathabu na gichonko. Kuma muji muneno Nairobi, Mbita Anthony Rangi wa Kadhinya. Kiama ya NCCK ruteruru rwa Eastern ibogete ibakwenda mpongeria budget kienda kurwa na mirimo ya nkuje iranga ikagia karimo no bakiare bogete ane babati gotiga gutumirwa kirentumeri che irio bitena ogima bakienda ministry ogima gutonyera mpo inkuru kiberete asasa batige gukara nthiguru gutuma nthiguru karaja katuri campaign ine. Kiama kia makanisa kia NCCK kumotero hapa Eastern Nandi gicimiritie na kuthoikira thirikari pethe bakiongera mbeca kimathujege kurwa mirimo ire kumane na mirire no tumirimo ete nyombete kwa gwati na kinya thirikari kuwe yombe kumitumeria imwe murimo iria ina thine kinthiguru tukwenda thirikari yukire na nikenda eukie woro wa non communicable disease norito teri thina wa bururi
taburia thirikari ya narungama ikarwa na mirimu iria ingi magita maria yaumira twingiromba thirikari iriconsider kiri budgeting mbia iria janenkaniriitwe 8 billion ni mbia nini muno na itiumba gutethia gikurwa na thino nuntu nukwoneka wi thina munene wa affectite bururi wa Kenya. 8 billion compared na budget ya 377 billion nitukona wolo wote ukirwe no ritore wagiririte. Mirimu eji ne cancer, mirimu enkoro, mirimu eretagwa ya kurenene akimwiri na mirimu ya sukari, mirimu eretagwa nontu bokori irio byabirija gobya tumantu batikukara bobwega. Mirimu ere irio bibitagirite byithoro bye ringero campaign muno ndene marketing nontu bo companies iri kubyendia bekairere bombere ari kona ni irio biu isukari ngana eriku kimaguta jangana jariku na kethira ichumbi ni ngana nikenda muturo kara ketho yimbia korea na akamenya ndinjerere ari irio Anmabu kiama giki ketho kirotera thirikari kimandu gigite ifekea bobango jo kumenyera ajie bakiwo keja kuthoma bango jo tikumbana thirikari itho gichoka KNHIF antu baingi ni bago suffer. Kenyans are suffering and the Kenyans are dying. Nontu buria bona gote diombere gukirukira NHIF utikwoneka riu kithe taifa care na kwogu ni tukwenda ku request twenyitie muno wolo we ukwe norito wananchi bathikirwe na gukethirwa nima taifa care getwikite very difficult to implement nontu bwagitumike mwe kana kira kingi gutithira kwina any harm tugacoka kiri NHIF mwankariria wologu gatwika streamlined na ucoka twika implemented nontu at the end of the day thirikari ni ebwiri kwithirwa gi protectaga its citizen. Kali streamlined process ya services vitali chionde nontu taifa care ni ukatekete gwitangwe bubwega but intention ya thirikari ni ari njaga no katutukwero ina thine tonyerete but tukuromba barabari in charge the CS and the ministers the PS bastimline system yeu nekende komboteria mwananchi wonde burabu na thina bugaruranwe na bwarema tucoke kairi kiri NHIF na babata nandi ni mandu ya siasa jadu nzeke kigwata mwanki kuria tongire kagitaka katika siasa nikakurita ngugi patika gita nigaka twathikiriria from the top mwanka bare twina bo mashinani tuligwa bare in top gear ya campaigns bakiaragia monto ma 2027 antu abetha bagitwiraga ngugira bagaturutira kuma ri twabathurire na mwanka rire tugatonya kiri the next cycle ya campaigns kwogu ni tukubaromba twenyietie muno betekere kurutira wananchi ngugi nontu twabathurire with a promise that they will work and they will deliver. Twiromba antu bonde kumuna mune manka munini betikirie batwitire ngugi baitire wananchi ngugi na kunde igitara campaign ya kinya 2027 campaign siandikiriwa beta campaign ine lakini kagitaka kaitukuromba services ndigurune onde nontu services tiukinya nguruki bakinyire kancene kutema siasa bwiri kwewa kanya kwaria na bwiri kweja mutungatiri uria ungi kwogu ana siasa indira beja kanithani bethiro ni kaba invitetwe kana kabejete na kwendera nitukurikanwa ati babwiri kweja na bakiriririe like any other worshipper na yakinya ria kuruta offerings jiao barute like any other worshipper itekwa announce wakire muntu fulani aruta na ninge tukaririkanwa batebweri kwithirwa bena kanya ga kwaria mauntu ma siasa kanithani tiga no baewe kanya bakaria kanitha wathira bakariria members outside of the church nkurukine mukana kia thinjiri kuburi kinyabo bagetha na muronga mugi siasa nontonto bubu no bombe kwathura na kanisa ninge tukaririkanwa na ati turi atongoria ba kanitha ati tutebweri kwithirwa twina misimamo very extreme nontu ashirika betu bara be kanithani tikairasima bethiro beba the same political party kana bethiro bakiunga mukono mwana siasa omwe kwogu na ati turi atongoria ba kanitha tutebweri kwithirwa twi
partisan tukiungaga kiama fulani mkono mwanasiasa fulani mkono atongoria nuntu no to contribute kuleta anarchy in the church. Muthuri Murioki Bwana Juma Mutiri wa Kangangi. Mwente Chigembe South bakurira Kyoto na kuromba thirikari tonyere bakiwa bengati mundene jao Kenya ni tonga binene nuntu batendia munda jao Njaye Rose Kangaiba ugite kuri na irode bigutumika Kenya nonene kubanyamaria bakiwa batirimira ni oda ya koti na nandi ni utethio bakuromba. Dennis Mugendi na Rugono Ruru. Tobia ko ibenyange gete muno Mari ya temero na mwana wa mutano kwa atemo mongo akira ikintu bitemo Njaye Rose Kangai ntulene itomi wandini akego yantobo chio gishone kyobunge kya Igembe South ni kuromba thirikari tonyere gutigira bakuona aki kumani na ntobamwe kuja na kwendiko batunya mudaji wao tio kwithwa batibenderetie mpempe nesi ya na mpande mpempe bitone ndeiba baeta mpempe rogere kwari thaithato bae bolwa ne bambira ne riendo bageta manana ibanga ndego tanda ndigethia ndego ria nyumentu ko yirinda yenda bato ndego ndene na imbondi mpe itha intamba ginyamba yure thira ngori ya thirikari ntethere ne to bamunda yote meaweta na to rero to tora ginya munda ne yuno ge me family ko twende to ria twende na utie kamunda kange tore no gake tore kariba bari twathira thina izi ambiririe riria mukuru wa nja endagi kwendia munda indi bamurigiria na unirio itonga biu bionerekanya gakuthithia ungumania kirio bisise munda nikenda bijukia munda ju Kenya mantu yetre mwanka kotini ne mawoni untu bankusanio na kirigagi kinene ni koti kinyayo kuga nja iji ebere mundene ituonete thinete ete size yetu nontu number 1 windira tura Nairobi family batundingara thimu bambira thinire bakuona mwanka kwatuika ngatukuma Nairobi o kiumia nke ya kulaitha family ati family ni kuinga no musi na ibanga tukwenda umire Nairobi biyete nkethwana cia imantu musetho iyo ndethire muntu mundene na ntema kiwanga kya mutuka na mse akiona na metho na amurimbie tumio kuya koloni banga wakwa atemete mpembe atura mundene yukathira no kumya kumau iro bambiria ndo erenge musi mwanka kesi mwanka thiri ekotin ndeweta kotin ndeweta kuripoti nderwa oronte meta no umite saiti ekwa so kesi ekwa kwatuke atendelea ireke endelea no uraumite atwithirite musi ni umbaka ni urongo so nitukuromba thirikari nondo niyo yisi siri ciantu bara batemenyeka na haraka indisi ai atonyere aloelimbi yongwe kuendelea nondo mse wengwa na atwirire ati weka asunuro yo taitweke na asuna kibande na turi kweta kuthiata kibande itwete ku report kwa ndisi ai maua na turi ku report ro twererwe nondo mse wengwa no bati ku report ete ku report na ara kwandikirwa mwanka thai abi tuonete kitu kiwetwa eviction tutausiso mantuni akwendia munda ini ancestral land Jaiji nandi ikirombaga thirikari ibatunga trebone aki gamba riri ni rimwe ikiri magamba ja mengi jegi miunda ntere nigisia Igembe jario ja antu kuyanira ona kinyama bisa ba miunda bojuritie ungumania register kawale miri urawe mawa town aturani ata agilangite munda yoto namba no tyo kumenya nani ata umbete kwa munda yoto no tyo mto family yo lemiri atuelese ni bibiongo biendelele na kumaile nkoromba koti mawa na yukiatua kumaina lemiri mitakutonda cia tuna kutana munda yoto na kwaya ni munda yoto na tika kuentre mto family yo kienda thirikari na county yetu Meru no ntukuina governance emantu ne amunda kienda kina ara kwa land registry na mantu yonde ara kusikana na mantu ya munda na story ucio yonde cia munda kienda kinya kethira batu turemi kana tutena kiwango kana uwezo bwa kimbesa bwa kuithiatira ukiromba thirikari yombe no tuthiatira ukiromba kethira ni uwezo bwa kimbesa anche bara bena mbesa saiti yetu na ikabo tosuna baito suna ukiromba antu bawendi bubwega batonyere batutethie kenda tomba ikurivoke na ucokite ito isi yetu bwajeri kethira kwina irandurire ore antu bau batu twakolomete Dennis Mugendi weru njuma ntulene itomi wandini akego yantobochio Igembe South County ya Meru.
Njaya karani wanchani kuma ntura ya ntagane bamukirite thithira kiao kuma kiria yuthi wa St. Gerard Youth bakanisa Catholic ya Iruma barabatindite njayu kutheria kubaurira nguo na bakena njeje iria bena mawathe ithena nginya bajitwe turaga mithangike na yuthi baba bakiuga mathithite jaja nija batanturene. Mochie uyu no akambe wanchani ntura ni antaga na mbari cha magutuni kirige chigombunge kia mara ayuthi magana bagi kundi gya St. Gerard bakanicha Iruma bekinyetie mochi uyu kenda gutetheria antu ba mochi uyu. Ino ni team ya St. Gerard Youth Group Iruma Catholic Church egatwejite mujejejo jwaba tugane jwaba Diana kwa charity work nonto bena madina hapa na pale dajini watu na unoga rotena facility otena finance nombe kwelutira ukona na uga itianto kapa lelutirete nonto pa hotelia kulema tuleje tukatheria kwena kugura nguo dajiwe na inyane kaba kwelutira dayu bogutewetera mwanko kule niyo kauga no kwenda dajiwe na inya urola maunto makenie mulungu na makenie bururi kuringana na yuthi baba bekinyetie mochi uyu itaria kairende nyuma ya kubakira nyomba kenda kubatetheria na kurima kuruga kubura nguo na nkinya gutwira ng'ombe irire mochi uyu na kwambiriria twambe twake nyomba nio twakire nyombeje ya mbao twabakira nyombe ya ruminya nikenda tumba baomba gutwika ba comfortable ala bawekara nonto twambiritie na ajiari ba mujejejo ithe na gina na nabao bonde utimto nitakakili yao itembera zimbambite kuthuku akili ni mwali umwa kinwe sawa na no bamenyagira mujejejo junde mochi wa kambi uturagia kinyamara kinene kambi na mwekuru wake bagwatirwe murimo wa kuriganirwa na nkinya wa mechiria nyuma ya nabake kiri bathatu barachiere bakugwatwa i murimo wa mechiria niwa mujiu nindi bamenyagira agiari nabo ni bakulile na batiumba kulutangugi no lakini yudi baba ninkenete ni bamuno ni gonserera murenyo munde Nuntona bakongwati ona kulimira mboso ndali magelo ninka kawanga yala baladi mamu Eurito yo totonganyetsa mono netu wanankile ki lelea ndo nante kona mtu na kambola yakabadi lebo nonto kagizagala kanje beyete nda kanile bomuno de gwande mokenuna ndawa mwadani adijana gienabo ende bagendilikananga yuthi baba baugite ibwega nthuke imbithika gita kakabari rutha gutethagiria nto barabata kwibumba kenda gutambia rwendo nthiguruni nduga ngugena tukuruta ni gutuma tuka anto baba opumono nto bamwene beraga baluseta opu kinya maisha daimwe ni kwagabwa kuroda batingo gena tukuruta me anongo gya mwadani ugite tokwanage Kiripotera Wero TV kuma gichigombunge kia mara bitagwa Martin Mogambi. ACC wakangeta nerite achiari beziro bagitega mitre na mikarire ya nabao kenda batikangaratane kagitene kakabariru thaki aria siombugite anababa inge bwauraga ruthene na achiari babati kwithirwa apa bamurikite na inyamono. Najua watoto wetu wako likizo. Joan Siombua urani ACC gwakangeta na rutire mukana kiria aciari gitare ana abairutha arwa mweri igwena baithiro baritho kubamenyera nuntu baingi baithagiro bakithi na mbena kwithunganira na manto matari mega gita ari bairutha ende muciari akathi na mbena kumenyera mwana wake ana bonthe no bachoke echukuru mweri igwetano. Hatutaki kukutana na watoto wakiwa kwa mabarabara, sijui wako kwa masoko. Watoto wakati huu ni wakati wa kukaa na wao, wazazi wapatie mashauri, wafanye revision. Tunajua watoto wanajificha, wanaenda mahali kuko na makasino na kucheza games za PS. Hizo hazikubaliwi kabisa. Na mwenye hizo facilities tutakutafuta.
Watoto wetu wanastahili kukaa manyumbani wakati huu na wasome. Akiruta mokana kinya kiri antu arume barana baba kuwata ana abani ni Kenya kana kinya kina wethero ibako beneria bakamama anabo. Na kwa ndoa za mapema na watu wazima wenye tunalala na watoto, nataka kuwapatia onyo. Tuachane na watoto wetu. Wazazi tuchunge pia watoto wetu. Si mtoto ametoka wewe hata una shughuli mahali yuko kwa sababu unataka kujipatia kazi zingine. Wazazi tuchunge watoto wetu, na watoto pia tuache kuentaisiwa na watu wazima. Wanakuharibia maisha na wao wanaendelea na maisha yao. Na wewe mwenye tutapata umenajisi mtoto hata akiwa na 17 years, huyo ni mtoto wa serikali. Tutakuchukulia hatua kama venye tumechukulia hao wengine. Ogwende akiromba amwingi na utiga kira gitare bakona amanto makithina na kuthuka nikenda bathina na otethaniria na mabitha abokaria gutigira okaribo kuthina na kuonekana. Community, wewe ukiona neighbor wako anatumia mtoto wake vibaya, anamhusisha kwa mambo ya kuuza pombe haramu, naomba utupatie hiyo information. Kuko na namba yangu ya simu, kuko na namba ya mulika uhalifu yenye iko. Kama utaki kupiga ripoti ujulikanwe, unatumia hiyo ya mulika uhalifu, ni SMS ya 988 yenye haulipishwi chochote. Piga ripoti, sisi tutapata hiyo information na tutatekeleza. Lakini tusiachie machifu wetu kazi yote. Sisi tuwajibike kama community to report hizi vitu, kwa sababu tukikosa kureport sisi hatutajua, na tumeandikwa kwa sababu ya kumake sure kuko na usalama huku kwenyu. So mpige ripoti tuweze wasaidia kukabiliana na maovu yote yenye yako kwa community. Si ya illicit brew peke yake, si ya pombe haramu peke yake, si ya watoto wenye hawajaenda shule. Hata ukisikia mtoto amenajisiwa, tuma ripoti. Kuma Kangeta Gebe Central, Butan Class, Chabare. Kugwatanira ntuke rujo kiri weru weekend nkwendere kagita gakega gucokira nkatho cha mwanyi kuona kanya kugwatanira nawo ni ntuke narwa bitagwantinya ri Kenywa mwananirio mathithio o Karimo Rin Kiremi.